Melengam so online so message so lagi Sunday message samtan bo melengam ngoji so amin gabe nol melengam welcome atin ngula lakin go pen wa abek tu go puisam ngula go bom tabum tijka hal i ngula ngo meje do so nyot si ngul gab nyoda almasu hab sujakam isorga pen bok anya hoga ngul melenga al tel dot nak bo meli humde ha che sahanga oga achapya dod napa hab sujakam ngo meje dan pen bog anya me pan moga no ngo ngula melenga ra ho mele ham hentram henjoy tel kam pen bo abum payalin chomul lakin gob sul dod nap bo hab ngo meje dan ho hab ngula isor anya ngam ho ke pen kolong ngula kapal dola juka hal e ho so lege tugo poisam ngo si John Potaga Ngula 21 chapter 21 verses 15 to 17 have ngo na pana e so si mulu common familiar verses su o nulu mulu chenrong asku hab sujakam ngam so word ak pitor laji so bonyek discussion manum word ngam ei go mum do magum ga ngo so agum sam ngo go nu do hogash isor meje bo ko torob lagam ngo share manu do e ngo bible sam so passage important pa si beguma bula the ho ko ku so Jesus Simon Peter nan to hnom jonu ko Simon no ngam hok mulu ngam hilayab abidan i ma birenum atse no ngam chenden ngo nam abidan Jesus mam benum ngo saya ko tu lo ngam ho de to luni da Jesus mam to hnom jonu ko Simon no ngam abidan i mưa birenam atse ngo chen den nam ngo abidan Jesus mam benam ngo saya kwam ho chumle yag to Jesus lum dab mam to hnom jonu ko Simon no ngam abidan i ho Peter mam lum dab to gam ko gab mur busu bana Jesus birenam atse no hog mulu ngam chendo ngo nam abinam no chendo pun bo aba saudara pota por kauso do watu ka ngo pratna matain sucinya dogat symbol pun bo ab nam payalin cho sol goda sul sal do du jigum gab so legalo so no legta ngasakni ngam no ate kol magum gab na tugu puyum gom du modum jipa ngo wordi mado ham abno chendo hab sujakam no ngam abinamam hoga no ngam agum go namam ngo ajin lagba nameje wa ajin lagba ngo kam go bom tisme dana hogab anya me pagadel ngo hoglu chu dai lan manam no na hayat ba oso tugo pui sampun bo ab no na tugo pui go magdal ngul mele ngam go la ba ka so ga hog na ka ngula chen sa do pan mudel san ma do pan mum dum jila ba ka hal jisu amino koden amen ngula log ya log no ngula mele nganyo kum kal dod ku nyo ka ngul ga nyi nga sud ku ba adia do ngula hanga ngulu lagu lo ngam lusa ba koi ya ba hal do ngula sija commonly nula mulunga yu nya do pandemic kalbel ngula sija ngulu lucu da dim ngulum murder sa permadu ngula maptal do hoga hatu mangula so ge India level lo Arunachal level lo even world level ngula kai kam political system akam sol human friendly kumani group of people me buluga ideology ngam me buluga interest am have emphasize mala nil gumgaba world peace do masanti ka pama hoga nyo ka ngula tai kam war nyo panam angin yolo si chin angin recent so present so ngula Afghanistan Taliban ga isunga o ha ho isunga si Pakistan India nga USA nga ngula ai go ngula restless ka pan ma do governing system hoga si religion persecution ngula Afghanistan Iran Syria nga even ngula India nyo ka ngula Christian ngam hoga Muslim ngam ho asa dormo bela ngula persecution amal do ho mulu ha ngula sija nyoke ni gab mane santi jaga ha ngula so art si santi jaga ha ngula
so nyo so ka pa kuma do hem ni sja kam ngula ngo mu do si sam alia mo da kha tai kun ham ngo mu je ma do sam ngula expect ma dom nik ma si ja albo mo da ha tai in bo hal ache din aenge modi dialogue kam ngo mu je ma log ya log ngul gap alma ya mo da ha tai kun ha ya ngo mu do ho ga bhai kam ngula lu chu de ngulo ni no ma sol nature against do ngula science technology ngam ka to hoga create maden lucu that mobile invention manuma mobile malinuma nature against do human against do hog mulunga mobile atom genius ka atom da ho competition ni ta tak loga ngula human friendly hog mobile sol science technology nga develop mak ma do nature am distract madwo hoga ni ngam distract madwo ni ngam side effect den bo hak kada ji kuno manufacturer hab sol nit ko hoga hab ni jonyol jisu ber kuno bible ga ber kuno atir moda last moda ha tain kum bo hab ngom do ho ak penko so no ngong le do do to si jam hab nil doi kam ni tu gana sol even ngulu christian yinga even asa dormo yinga mu wala kam sol ngula ngulu mu je kunum isaram kam doubtful situation na had ko sab hogo yu nim dan so isor si do japune de hak ge situation na sol ngulu penko si ha do ho ge doubtful ge thinking ngulu lag si hal do do na e ho gav ho hab ni gom gav so nyo so ngula kam me ge mu di do ni ko na e si hogo yu ni kun ho so nyo so nga go tagaden ngula bible pagosam ngulu humnum isosam je atu jab ngula abja adne re ham ngo go tishmal e do we truly love jesus peter la so si passage ngula kai kam ngula gospel according to Saint John chapter 21 verse 15 to 20 see jesus la Peter punya anyik discussion manum go Peter ni Jesus me apubloda me agum go nama so ngolog passage nanam si so me third time me resurrection hoga me gorob ko ke si people gorob ko ke hoga third time me disciple tarupam me interact maduko me ka atum at reveal maduko ho me agum go nama so si Peter ni bula singula previous so age yang ula 20 chapter 21 so gang ula karo wikum Peter bula ho mulungam so ni pikul special 15 so ga 21 so ga kai kam Peter mu ajin torupa mu bula jisu ni si ho ma pikul ho mu bula ai go daughter pikul ho ko ke so Peter mu ajin torambel ngo sija ra ngui me ker tadi kun ka hal me belail me apa ho habe ka kam ho mu ajin torpa ngo kam ba te kun ka ba te ka hal mu bola mu le nga habel ai ho nu la chendo bible so ga ho mu le highest ngui no tu namam si John porta 21 bis mula ka pa ga do ho mu bola ayu pe jaler ho pa ma last to jisu mu bola oto lo ha pa ho jisu ho hirte ka hebe kam bula ham hirlail hongya ka nali go noton mula ka pa ham ngo detail he kram ho si mu bula have ni pikul ho jisu ni bula jisu bo hostel mu bula tado ham pikuma mu bula bosul dopa ho have ni ho gomayo ho ko ku so jisu mu bula munu laikul das te se munu laikul lakin go the ho pikul ho Peter ni jisu ma apu go ober lail Peter ni ma tanama so tugu pisinaim si ho gab the ho ko ku so Jesus Simon Peter ni tohnom John ko Simon Peter John ko Simon no ngam hog mulu ngam hilayab alden e so same question sam do you love me do you love me do you love me 3 times Peter ni so sam Jesus tapa so question tanam si region adopa Peter ga life lo ma Jesus ni mực amanum Jesus ni mực to gai nam o Jesus ni mực chema ka halbenam deny manam 3 times samula kapa do ho muluk ham question am si ngula Bible si Peter punya ke discussion manam ngula kapa gad nai ho gab so si ngula si ja context so do you love me hal isor no ja tu ja Jesus ni aviden re so sam no ngula si ja tab ni lokam achieve silly question ekdom very simple question mulunga eji yes I love Jesus
ngo Jesu ni avidan kahal singula ekdom easy question answer bi person kamasu hab sujakam sog si hab sutil the reason behind sog reason mane do you love me hal tanum sog question ga urusi demands a lot ai go demand do ai go require mane costly do hamula anyo go discuss ma jukha hal naim so see do we truly love Jesus so ngo ham ene emphasize mun ngulo sake isoram evident re atum ate ngulo introspect ngulo english obedo atum ate luk tangulo muje ngam ngo ate so bible sam so agum sam ngo atum ate ko khuna ka ka asli ka ngo Jesu ni abjad ne re nga atig nature am kal nga atig approach ni ngam approach manamam oga nga atig ni lagu deal manamam ho mele ngam katungo asli ka ngo Jesu ni abjad ni re ham ngo achu ate question ma pa achu ate question ma ham lail hongo so si nga kan ngo achu doubtful are asli ka so Jesu required love Jesu so asli ka abinamam talin do tanom si o sa ki ngo Jesu ni abjad ni re ham ngo ai go mel kakapa ho ga ngula church activities am ka do ngula praise and worship pam ni do ngula fasting prayer am do ngula isor tu go poem ai go gol ya do ngula ai go Jesu gap ka hala ngula nil do ho melu ham ngo kai tamil kanu ma I am doing all these things mane expecting something for my benefit haba ngo ka pa panai atum atesu nulo go nis pare ham ngo mu change ma jango atum ate ka lail me ngo so fasting do dan nga ache healing do lage ngo so bemin beg dan ngam isora ha do nai lage ngo so oga sol isor tu go poem go dan ngo sol mane go te kalbe pasam ngo go do lage mane ho mele ham ngo activity jam nil astel alo ho ni num ho ge nga aga ekta profit tain bo love tain bo ngap isora anya tain bo ba nga ma nichim isora map ji tain bo ba nga alman mam isora ngam ma apa ji tain bo ho melu ham ho ha ga ngo ni den have ho abinum ho ga ngo is Jesu ni abdan habe jango achu self motive benefit ak dogum ga hok love ak do tain hab mơ gom gam sam ngo ni ma cho ni den hab jango mơ do ngam beta lail hong lo mơ je wa ajin to gnam nga at ga healing ga ba nga at family protection ga ba nga at ko tor protection ga ba nga business age bari do nga danum na numa al da ba ham ngo ngula expect malail also isor sam kru alom ngula dan ji do ba kru alom me bonom ni do ba kru alom ngula fasting am do ho melu sim ngo kai kam ngula hok ak nga ga al tai bo ho me no mam do te ho unconditional love do we truly love Jesus do we truly love Jesus ho mane agum se ngam achu striking ma do ho sa ke ngo ho melu am ahatel ho gob Jesu ni pan hơ janji do Jesu ga mơ ga ho ga nga gab ni pakun ho ha mơ lail ho unconditional ngo Jesu ni abjad ne de achu nga hang si mơ pa ho gab so si Peter ni mơ Jesu do you love me do you love me do you truly love me 3 times mơ yi tanom si Peter has 2 type of love mơ ga la go mơ lai po du ta go mơ hit go Jesu la go ya ba pan Jesu si ma da ba hit go ya ba pan ho mơ Jesu ni abino ma mơ pa Jesu la go ya ba ban lo kam nya ngam respect matai nya ngam honor matai ho ga Jesu by chance ni lail Jews ga raja promising ho raja he ku ban lo kam ngo mơ kingdom mo ekta koi wa akop se pa ta ho ha ke mơ no ma do kum ga mơ first part of my life po ma Jesu la gawia bapa abi pa kintu so question sam jitya ma si ho pikul Jesu me ho ga hi su du ko bek no mok mele ngam nya pikul si go mayal gorob ko ko Peter ma chempaku yes he is the son of God ma isorga ko tu pa pani ha ma ho ma ga abinama second ga part of ma abinama genuine love jatu abinam true abi self denial atum ate ap ko ya abinam ham ka papa ham
abi bapa ho ga sol ngulam so same question sin ngam especially I go in striking mado asli ke chago no jisu ni abi ja din re more than what you have more than your profession so ngo by profession ngo sol missionary pa NBCC si ngo ministry nil do okay more than my position ngo sol as a position ngo NBCC ja newly accountant appointment ngo accountant ministry ngam nil do okay nga lag wog na ko wealth hi do pan og na ka isor jin na nga lag do pan nga relatives sa do pa nga friends nga family nga even nga emotions sam even nga ego ngam ham ko ya mo isoram abijad ne re sim acho ngula mo do ni pa if we truly love Jesus ngo sa ke jisu ni abijad ni lokam more than this jisu ma Peter ni beguma so ngui no tu nom sam sina profession supa sam ko ya go no so ge ngui no tu lai no na family ngam pali do no na life pam sustain ma do kintu more than that no ngam abidan re jisu Peter ni tapa same question sol ngam kam ngo kam atum ta do ho ngam kam so question sita do ho sake ngo jisu ni nga professional ngo sol missionary nga stalo missionary से ज्यादा ngo jisu को प्रेम करता है क्या माने question ngam mado ngo atum mado nga position ngo accountant by position ngo NBCC accountant akum nil do kintu ha more than that am I really love Jesus hengam question ta do nga agla gum dana do nga relatives sa do friends sa do family nga do nga ga emotions sa do nga ga ego nga mu num pan ma nga kam ning honor ma respect ma do lagi ha ka mu num do ho mu le ha more than that do I love Jesus ha question na ho ga so question sam so genuine love ho more than that love Jesus wanted to hear from Peter and same word, same feelings he wanted to hear from all of us. Ngul mulio ga me ho agam sam tane do ho ga ngula si genuine love ngula ka patis ka jit chuka hal e ho ga ngula si ho genuine love Peter mer last to jisu ni yes hal me belail me mug occupation am change paku from fisherman he become an evangelist even mug bosonum mug jisu ni amanum ho mulu ham change like become a righteous person and his identity is called as rock muni ululun goba bepaku and finally he gave his life for Christ ho gab so genuine love si nguluk more than that what we have today ham ngula koya jisu ni avidan re ngula sam katish kahal ho gab jisu me ho question am repeatedly Peter ni tapi kula ho Peter ho meleng am clear paku jisu ho nak abium me dorkar pan so so ho nak abium me nga ho expect maden ham last to chen la ikul ho melu odds ho ge hi ho question jisu tanuma Peter ga luchih da odds sam me ni numa me ni boss na num ho ga me ni profession am abnan me family am abnan me friends am me at position am abnan ho melu ngam maha fikul confirm mapaku say yes Peter truly love me jisu ni ja Peter me genuine love oga sacrificial love self denial love oga me ngam abi paku hal me chen ho ko so Peter ni beguma feed my lamb nga gi adum hoya baka dadi do hoya tabka take care of my sheep nga gi adum ho chum tabka hoga nga gi yadum hot baka ho muluk abium ma benya pikul ma si lasto and trust mapa samnya baka ho ga so samula so ni do ho Peter me so sam yes albegum gab ma everything me ga me lai pa me ji papa me every gospel cause ga ho lu che dadim me surrender mapa even till that me ho mulung am ni pa ho ga bani lokam the love for Christ
compel him derive him เมื่อนี้ inspired him motivated him เมื่อนี้ motivate มาป่า inspired มาป่าโฮกับเมื่อโฮมือลืองามยีดปาริป่างูลมโฮ inspiration นะสอลอิสระมือจีบตรบจีสุนี่มือจีบก็ตรบปั๊ม even งูลู even NBCC สอ ministry นี่ผมอาจิน missionary evangelist งูลู pastors ตรบปั๊มงูลมคำโฮสอล inspire มาดินเร่สอลงูลู motivate มาดอยจีสุนี่โฮอาวินมางูลสอลงูลมโกยาเคียร์ไม่กูงูลอัติกเป็นเมลิงามโกยาเคียร์ไม่กูจีสุกับงูลมือนมาอันยอยายคุณนะครับงูลเห็นตาตาดอโฮกับโซนยอสงูลอัตุมอัตเตงอกาจอยเบตันโกคุไลกาจุกาasli ka ngosol missionary of nistal am I really love Jesus genuine love self denial love Jesus na kapitoro gatanunum kanunum ho avia na lagu sol Jesus gab dodre do manilo kam how can we feed his lamb ngula hogo mya dum rekten hogo ngula akanam kiar maiten hogo ngula sol Jesus sol final word samula nginiten sol hog nag avia nam inspire mamani lokam ngam inspire mamani lokam hog jisu ni avina ma sol nam motivate mama ngam motivate mamani lokam ngosol koya haranga family ngam kyarmal koya nga alga ba nga lab ga ba ngomeliat ni lokam kese ngula so jisu ga kaman samula pulpil maintain hoga ngula sonyo so ho hamugdal ngo ngag agum go chanama hela are we really ngula sol me katuj ka ngong cha chera chago ngo so Jesus samje te jab ngam hilayab nga ni he ko ngam hilayab ba nga ge friend circle am nga ge position am nga profession am ngo hilayab ngo nga Jesus ni abiden re ho abiha sol ngam self denial ho mulu ham do mi apil ngo Jesus ga first ha ge menum inspiration na nga lagu bhat ne re samula atmata sol takado ni pa ka jobetin Peter me yes me be pa me lai pam for the sake of gospel for the believers me lai pam me jipa whatever the soul ngula so nyo so no ngula hogo me do samno so inspiration jo mane Peter ni inspire manam si nag lagu sol hog love ngula motivate madre inspired madre hog abia ngulam sol inspire ma mani lo ho motivation do mani lo kam ngulog abinam si very really doubtful ngula Jesu ni doubtful do ngulo abinam si ngula je te ja Jesu ni abidan re ho ga nga betanama kuj he pain lo kam no kam sol atum atte ko kurlai na ge Jesu ni gurja ni no mam kalail Jesu ni merje no mam kalail hoga na sol lu je church activities ni no mam kalail ngam hoga love mas jakam church mak aloga pratna manam aloga ache healing mas jakam rango Jesu ni ab shutaina ngo aloga business success ma jakam rango Jesu ni ab shutaina nga profession doctor ogo professional doden ho dos jakam ngo age bare mas jakam ngo nga Jesu ni hogo ni pan ngo hara ab shutaina hog commitment hog true genuine love no lago dodre do mai lokam how can ngula Jesu ga benum samtal sertain hogu ngo kam claim malaten ngo sol missionary ngaka ngo hogu claim malaten ngo sol Jesu ni merje wakal hoga ajin tarup ngag ben senama no Christian merje lokam atmate Christian claim merje lokam sorgo atu merje lokam hoga Jesu sog life so hoga ngulam ni tekapan sam ni tismer ni lokam so genuine love sam ngula Jesu ga legta ngula relationship revealed ngula mat kuch ka hal e revealed mat kuch ka Jesu ga amin hoga ngula legta seder tuk chuka ngulu abisham hoga si jang ngula Peter ga first life po abi na ngula biodol do pain lo second part to mer second part si hok pe kul gor ko Peter ga ho abi na mam ngula sol abi katel ngulu Christian se nam sam hosa ke ngula Jesu ni abi lagu se ti chuka nga benefit gamma na benefit gamma ngul melega benefit gamma ha mabdi for the glory of God isor aminam yum doba Jesu ni yum doba Jesu ni ngam chem doba ngula sol ni chuka no nga ngula true Christian senum na nga ngulug jatu Christian senum na nga ngulug Jesu ni jatu abinam self denial atum himab Jesu ni koyadu mul ho abinam na conduct ko ga no character roga ngulam ni nga chentai si Jesu ni gabohal
nhìn ở mưa chữ tay hoặc cái nhìn ở ngôi lục là cũng như ba tay ở ba tay hoặc gặp so cái situation ở ngôi lục ấy có ai sao một đó hoặc so cái situation so cầm nó sa cái nào chỉ số nhỉ giờ tới giờ so avishim nó biot nè đấy ngô biot nè đấy ngam situation alma ở chỉ do bemar do tông tay đó mà do business so le mà do ấy có ai sao đó mà sụp ho so giờ cầm nó na chỉ số nhỉ avidan re si ngô lục mưa chen mà là ho gặp nó cầm ngô cầm ngô là tát chụp cả so atom atat tát chụp ngã có sa cái so avishi so chỉ số 3 times có Peter ni tanam si so ngam ta đó sa cái ngô chỉ số nhỉ avja tin re more than what I have no ngô là so takatuchka abimai lokam let us begin our true and genuine love toward Jesus ngula Jesus tayao nguluk abium nguluk jatu abium ngula lekta biodergat kul Christian jatu Christianam jatu Jesus ni namam hoga jatu ministry ni namam hoga jatu Christian sel nam pumlo gurjalo se namam ngula serup tuk chukahal hongul melengam so iso so Jesus tan bo Jesus sing Peter ni hoga transformment bo Jesus si so tan bo ngul melengam transformat baka nul mele lago pun bo abag anyanga mu ho kurkon go doba nap ka ngo pratna matan pun bo aba nam paya lincho so laga lo so no ngam leg tana tugu puya takado no Chera Chago ja te jangam abidan re ngo ate ko kul kai kam ngo namosa jinion abim ngo biojimani ham ngo ka pa ngo self denial abiam ngo biomani ngak abia ngak lai pam koyam ngo abido ngak family ngam koya abido ngak professionam ngak need sam ngo koya abido sol no ngam ka pamam du chipa ogap so jinian la Peter ga nam second part to merg life all nam abinam ho abiam ngam kambion nan astrology tu baka dare voyajal ongul melengam so message tan bongam aba no ho atram jitba ho nam je tu abilago na gap sem dum jila baka payalincho o so go kaw so ab no blessing tan bolago gon bolago do ba tab kahal jisu namino koden amen